Keblai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentah ke Shillong, dawa ki agan wadi ban pensangi no eke face recognition system na kebenta ki longyeng bedung. Talasi kali ki pulit penusla halat lingkon. Da cooperation team en pahra ya ke yaudu barok kawai. Bat ken mau tempang ke yeng darbar thawan ye ki MLA badulat Satyapal Malik. Bat mentangin pasya ki Khubor bakam benya. Balat khatsan spa ngut kinong tray agan wadi ni ki Santali ki district na Lom Garo ki lepelong ye ke Jylla pat ba Hamad Cha Kolgre Lower Primary School Tura bandawa na ke sorkar Jylla ban weng bat pensangye no ya ke jing shondur pentikena ya ki ying kisem beduk Face Recognition System FRS namar kabo ikilong ying beduk hagijing babunjat banyo ikijing bam bikidon kam man ubenai bat ikiwe kijing mentoy ba ay da sorkar. Da kini kabut bala pendon kam da ka FRS bun kilong ying kiya kendo ikijing bat kido banyo ikijing mentoy kibalamang na kabentajong ki haginong kendong. Ki agan wadi kilayo hukum badiban pentre kam ye ke FRS kabakitip syai bakabo ikilong ying beduk hakijing babunjat. Kumta kila dawa ban weng bat ban penduk no ye ke FRS ban pelat ye ki pat ba na kitanyong kendong na kijing bakijerwet jerwat babunjat. Kila dawa na menteri rang ba Konrad ki sangma bat no saling sangma MP ban yerap ya kinong kendong. Kiwei pat kijing dawa kilong ban ay di kijing bam babhay ki pat ba, ban siw ki tulop bayaran kat beriw ye ki agan wadi, ban pentre kam ye karajong ke Supreme Court, ban siw sipaw hajar tingka ke pension shibnai ye ki agan wadi bala syong that, ban siw ki tulop babiang ye ki nong tray grade 3 bat grade 4. Kila penkut ya ke Jylla da ke boong. Lada ke sorkar ke kwa bat ang not ban yo ikinong syong snong ki bakot bakya, ai de kijing bam babha ye ki khulung jong kani ke Jylla. Habe be jol habe. Sana? Ya. Ini be dalne information. Dengtang mansa mthela ya salko somoi ko nanina nokapako deke mangna dalo thnga ya no sit and demonstration ko khaenga ya sit and demonstration ko khani muksongani de thnga yan mungbonga donga unas kang anga thangko introduce katna skenga anga all Garo Hills Anganwadi Workers and Helpers Federation ni president unga deke mangna dal thnga sit and demonstration ko khaon thnga peaceful khaenga mamang trika abokani dongjawa thngi mungbonga demand one dao agatken ya thngi demand mungbonga rang skang pa o thngi demand khaing pa mungbonga rang donga ya regularize the Anganwadi Workers and Helpers kini gapa orang implementation Supreme Court order regarding gratuity katham gapa orang jok stop targeting to beneficiaries through FRS no compulsory EKYC beri gapa orang stop harassment to Anganwadi workers bunga gapa o give minimum wages and pension yarang ni macam demand kaanginga sar CM mo aro saleng ko pa tara kali chingi kamrang ho niya nigir kat phachina yarang san mo latinga aro yasa nongja thnga dal yako sit and demonstration ko khaengon thnga all India over khaenga thnga Garo Hills mangmang khaang unja Meghalaya yano Meghalaya mangmang khaang unja mo makkan khaenga thnga India gemak khaenga yako dakenga salgat thamni cham deba thnga dal salsa mangma ko san dakenga thnga nege mangna yano reba gappa gemak ge project rangan reba sokpa ha deba project ge tham sokpa ja urban thurani sokpa ja thura project geni gaba jikjak project gatham gapa rongara project yamang thing baksa maine giban participate khaja masija yamang mkhangchi thing baksa participate khajo de je thingi daw demand ko thinga ba ningna kesa thinga asonginga demand khainga mo mkhangchi bisongna yako rana gata thinga thingni association ni gata rakke en thinga jegalani ko rakken mathela Batas sakrang mo ita ino participate gobara. yano thinga project batake mong project
project chi thamani ye sang da hamba project ge chi chet tonga tsinga mo total chi chetoni project ge chi tamre baja project ge chi bunga de ino donga tsinga etien ka gapa Bata sakrang ini. tsinga da alo ino sokpa gapa de hajar sar cha dokrang gap ken total Andimna mai rak step kurai mana simangara yani. Hadin mekipulit kilayo ya kajing ujor ne ginongnya kali kathan latlingkot persya ya ki kali shimet lani private ki bakamai ha kithan latlingkot khamtam ha kasngi yo Shillong. Khubor pulit ke Penursla Police Station rengkat kinongelam jong kinongnya kali kesenjuk kinongnya kali kamai sor bat khap sor ha ka pratarik unai lur kila pelong ke jingpet benya bat talasi ya kalek kawan jong ki kali kamai halai lingkot. Habakren kila pathai Khubor u organizing secretary kesenjuk kinongnya kali kamai sor bat khap sor u ba James Dokrut ulaong. Da kamen sims ngokia la pelong ya keseng kinongnya kali ban pet benya bat ban talasi ya ke jingshim kabu ki bru shimet ban kamai degi kali private. Habalabat ikini ki kali shimet kila aidau ba kila kit iki bahayeng asem ban let shikayo kahat bat ki kam ki jam. Lamahami kinongnya kali shimet ban kier na kakamay bean yok kingat hagi kendon an beperking. Kinoyalam kinongnya kali kamay kindang beteng ye kajing pet ngor halor kani kekam kilaong. Kamay ang? Kaya mo ang mga siya ang ikumay paribin. Kamar ba ngayon complain no? Kada number 3 ng alias. Tong malong ba? Kamay ka tong. Ang baday itu paribin. Pada mengaruh ekspor semua. Mungkin kamay nang Tengi wana kalian ka senjuk nanya si sob kopsar. Dan kong shop ini ayu ubay ta kanat mi yo bor bangiwan checking supplies ni. Na kajung komplain juga ni banyak kali taksi sini nomor kajung ya plat kabala kamai jungki nomor ba bubun kakta nomor ba bubun sini kamai private. Dan kalian senjuk hing ni baik penyawan check supplies checking sini siapa balingkot. Tinggal aku beli dulu kong shop ya nam tang kini police department napo Penursla. Kibala singkya berwan lang ni berangkat kini kot di negeri unit repair kum kanyo mer meliam te kunjur kala lingkot kunjurong te nyai ko biru ki na kajinya akti kumon ketika jangan duki te kunjur mi pisia ni dia mo balak keluar menyerap ni te ngi wan sini ban checking nomor beliau ba kabun kakta nam tak ba kamai kali nomor beliau begini ba kamai kali kila siu le tax kila siu ya ka tax beri ben siu jong gomen dei bubun siu ko sini kamai private te ko penyap dunong ngani kali kawan haka kamai kaji haka balak sengi nomor PI kayom taka ketak bai ni banyak taksi dan nak post komplain te kadang imban sih kini ingin one checking surprise ki dan ini sekamar ru ini bu cuma hambu ini ke kamai ini ki private ba nang is sekamar kimbet cuba kamai teman ngilap ini sekamar ini sempat ki beklat nanti ke Hari kena kajing cek jumpi dan MK bakamai tak kiper. dan kibun ba bakamai kerja kini private mau temalong bun hi pada ki ong ba ki ai dah ni kong kan nang kalian dungi pada ini sekamar ngilap les ki nomor plate barok ki bakamai inawan ni udang step nila alias kita ma dalap nang sekamar pada yang inawan isawan biang aku kepor inawan aku kepor pada ngilap ni sekamar ta saya kan kena penongkam Kamu labun kin kali private eba kamai sih kini kita. Bagi labun ba bakamai ni bakamai ni mau jelong nanti ada kini kalau lengkot terter bakamai kita kilan nyumer gidan bakamai mau lain melim gidan bakamai kita kilan smith gidan bun ki bai da ba ma ki di bahayeng ba cinu ba kita ya bahayeng di tamalong ini
Ke Executive Committee ke HADC ha ka Prathrik Nailur kalalum ya ka jingelang baladon lang usim ke hima menlim ki pulit ke Cantonment Beat House bat ki enforcement ke HADC banyathir bat ya mirjingmut kumno ban rat ya ki jing snew na udrok bat ka kiat ki balakenrei ha barok ka wei ka yaudo. Kini ke jing snew ki lepinwit ya ka suk ka san bat ka jing shngan jung ki pai ba ki baya de yat ha kini ka yau. Kumjuru na kini ka yau kam shngan shu na ka benta ki pai ba ban lej banwan ha ka por met por senya. Hadin ka jingelang unong ay katin ka isi ka KHADC ba powel soklet ulay thuo laray bantung de cooperation team banyat para hakaling ka yaudo knang bante lakam na kitay gikam snew da gipulit na cantonment kipulit sim bat kipulit enforcement ka KHADC. Yakini cooperation team include officer enforcement ka KHADC ba lanong. Uba Winston Tilingdo EM Uloong bagani cooperation team kan sedang terekam naduk katayo banwan. Jong ni badi pet ya ka market I ba Henry Sim. Mentas ni nakaliang jong I CM ila khot ya kenika jingelang ka menglap nong ka join meeting. Ada nang ruki nang hikmat ka hima meliam dari Pak Iem bat ki menteri. Nakaliang juga police department kilawan OC jeng cantonment rengkap bagi katengod ki officer bat kom di ruki officer jengin ka enforcement berka kam ka mahmat ek meyakran ka dei ka bei baka jeng sungsngai mo jong yudu ngini hen dikisni ki beladap ban ka sarkar ka thu man penha ban pen ke pendiang ya ka yudu training ngang asyong komunik mo ngili iu bangidan ka yeng pakidulan ta ka yeng pat kam dan ka jeng sungsngai te waktu urang ka bamban kinole kam sendiri ke urang ka bamban te nak lang ka council ni sudon ka jeng skokia kam tam habdin mengi ki bol ki pai ba ki lok kemi ki balik se yudu ki thu ya kata ka jing pom sungai ka yudu wat ko wi na ka jing pom sungai jong ka yudu ka dei na mar ka jing jelai mo jong ki brio ki badi drugs ki ba shong ka lenti ki sengkien ki ba ba ka por men step ru ka por bawan ki pai ba mat pli ki dukan kam tam ki nong di jor ki ban ka pom step ki shong ki brio ba ka ni ka kaman ra ka ka jing sungai tinggal yo banyak time ha we ni ka kam nakaliang juga polis department nakal ai jungbot nakaliang juga hima melim nakal ai jungbot bakun ju nakaliang jung yeru nang ba jung CM bat ki am kila ai jungbot han ke jung ai jungbot ke jung ki ni la kot bangin form la ka kanja operation team mo kani ka operation team ka ban kentup ya ki ofsan ngini ne po the council ta kin dan ru na po ka police department bakun ju nakal hima melim ti ki kambaro kani ka operation team kan shong kin shong no la sha di sni hi bakanya perkhat ki kam bakin tray ki kam bakin ne khana ban wanra ka jing song sngai ane yudo bat ka ba ka bangila pasnui ka long ba nakle ka operation team kan don ki kenja patrolling mo kan ka jing yard ki babor ki benta ka yudo kham tam me ki pon step te kala don ka jing uot ba war ka pon men me no kham tam men me don ki brio ki ba submit ha yudo ka de ba jing submit ha yudo nakle jong ka council kala pan jing shai nakaliang juga hima melim lagi don sisa ne em gibriu ki ba sami yudu nakaliang juga hima melim ka pentip sangi bagi don hi ka to kan ni ki dukan mat kini kila pan jingbot jingbet nakaliang juga hima bagi sami yudu nomor bakadon ka jing we ke jing peluk anta yudu juga dukan ka baki bu ya ki gas kini ngila ongi nakaliang juga konsel pan baya kini ki ba sami yudu hadir ba kila yo jingbet nakaliang juga hima ki di ban ai no di ID card kena bagi pat ba kena kena guna kebetulan kam yudu ada gelap iki beri ki bam dan ID card ni ki bam submit yudu gelap lamba kata ka jing dan ki ID card nang tang le kerlu ka beri ba jing jelai ka kia yudu na kaliang jong ka concern ngilapan jing shine na kaliang jong himala ka shine e ba ken di kia yudu ni kaliang ka hima kala pau hi ba kam ju dan kena jing jing bet e ki kena ban ki dukan pi ban di kia yudu dre ki don hi ki beri ki balik ba kam ta nakaliang juga di kajian yang IT baik akan dika operation team bahkan sim yuki senja kenaman khanglat iki duki kampaan ki berana po yodu Kasngi sedang jong kedor bar senrai kabasdang menta kasngi ningkong ka praterik Nailur kalakin mau burom ye ki MLA ki blaklat no kentup ye ki badai na Jylla badru na ki wei ki Jylla jong kari kayeng dorbar ka kenmau buram ru ya ulat barim ka Jylla Satyapal Malik ubelaklat no dangshen. UMLA baningkong ka Jylla na Salman Para constituency SS Sangma ubelaklat no aka khat santarik ujeliu arjar arpusan habaw ladap kendai punyaw snem karta.
Hagajingkren ken mau buram Menteri Rangba Konrad K Sangma bat unong yalam kaliang persya Dr. Mukul Sangma kilap haru kajing ngolem shiki bahaying jeng kini baro kibala klatno. Kiway pat kibala shimenta hagajingkren ngolem ki kentup ye usong kenor kaying dorbar Thomas A Sangma bat chairman ke State Planning Board ba met ba lingdo. Late S.S. Sangma, who was the former member of the Meghalaya Legislative Assembly. He passed away on the 15th of June 2025 at the age of 97 and was a member of the Salmanpara constituency. The former governor of Meghalaya, late Satyapal Malik, passed away on the 5th of August 2025. He was 79 years old. Late Lalren Twalanga Silo, who was a member of the Mizoram Legislative Assembly, passed away on the 21st of July 2025. He was 65 years old. Late Abdur Razak Mullah, who was a former minister in the West Bengal government, passed away on the 11th of April 2025. He was 80 years old. Late Jay Kishan, who was a senior Indian National Congress leader and a former member of the Delhi Legislative Assembly, passed away on the 17th of April 2025. He was 66 years old. Former Union Minister from Rajasthan, late Dr. Girija Vyas, passed away on the 1st of May 2025. She was 79 years old. Late Tapas Kumar Saha, who was a member of the West Bengal Legislative Assembly, passed away on the 15th of May 2025. He was 65 years old. Late Prasanna Patnaik, a former member of the Odisha Legislative Assembly, passed away on the 30th of May 2025. He was 76 years old. Late Maganti Gopinath, a former member of the Telangana Legislative Assembly, passed away on the 8th of June 2025. He was 62 years old. Late S. Gunasekaran, a former member of the Tamil Nadu Legislative Assembly, passed away on the 9th of June 2025. He was 58 years old. Late Vijay Rupani, former Chief Minister of Gujarat, passed away on the 12th of June 2025. He was 68 years old. Late Shibu Soren, the former Chief Minister of Jharkhand, who passed away on the 4th of August 2025. He was 81 years old. Working President Kaseng Khun Nyotrap National Awakening Movement Kaknam, Oba Thomas Pasa, Hagapratrik Nailur, Ulayt Ho Bakaseng Karshan Pura, Yakarai Jonka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association, AKMTTA, Banum Ailat Ikikali Kamai Kibaniki Waypat ki Jylla, Banrung Shikijaka Jungokai Perthei Jonka Meghalaya, Nadu Kakan Real Tarik Mentau Benai. Uni unong yalam mulong, Kaseng jong u kaladawa nagasorkar nadu kasnem arhajar khatnyo banwanra dakaan kabaklan halor kani kapang. Ula kenno dakaboong, day ki minister bat ki he ki han sorkar ki bala penting ko tempan lada khang ye ki kali kamay na Khuborjylla banrung shikijaka jungo kai perthei. Ki wei pat ki seng ki ban ki wei ki Jylla ki la ban khang ye ka jingrung jingmi ki kali ket marba ket pniang diesel petrol na Assam sa Meghalaya. Kumba kalong minta, kaladon ka jingberngem, na kiway ki Jylla ban khang ki kali kamay na Meghalaya ban bo brew sa railway station bat syakat lingsun Guwahati. Tumakan Khubor hadin bangyo iba na kaliang ki asosyan ng turis na asim yung benta. Hey kinti ni basyay ba?
nak kena jongi ni agak jika siapa berkora. Halor kenu kono kono ngan pensai kata. Pina kalian ngajongi ru nado usnam ada khatnyo khat para kapor badang don dekau pada sarkar ila tho ini benta habang itho jo sarkar ni tho rengkat kejing tho kibang ila pe syakiwi kistik ile komdo kumang itip hari India menta kawin na kaba halor tam hakam juga kai ke sikim ban ila pentip cakap sarkar bahas sikim ru kinjusha ya kikali kiba nabar kiban yalam mi kitores syaki tourist destination kiban po sikim mana kali kajongi ngila pentip lembaga jingtho saka sarkar adu aja kanyo ban hatu ko por lembaga city ka baka state government ka ai singi ho ajar khatpara neutral ajar khatpara lembaga city number communication/trans/enf/nrpo/ajar kanyo/arpolai lembaga ni city nakaliang jong commissioner of transport Meghalaya Shillong kila batha yaki district transport officer baki dei ban pej benya yakin kali kiba wan nabar kiba lek sepok ki tourist destination bad hakatu ko pon nakaliang gajongi ngilayor ka city nakaliang ka sarkar ko arja hatra hakapa kila penpau bahwa katkun gajing wat benya jong ka sarkar pada kilap bakadai gajusisha ba sepok sikim ru kimjusha ya kita kali ki bam dai sikim registered bakin let chaki tourist destination bar kidi kali berapa bayalam mi kidi nong jengok kai pertai bat nak kalian ke sarkar kalau ong ingi pada tu kapor namar ba kasar mata karong ke bakimba ke blok balat dikira kerpat island ba on dala adab ke ISBT ke sarkar kan pensangnya no yakini kali iba ferry ki tourist hangte apa ISBT ba na ISBT pada can pick up no lagi kali kijongi bat ngilak kami nanti ba let's say kata kadika ka plan ka babyang ba ngilap suap kami nanti lano ka ISBT kandak hadir aja kat prat kalawan no daga MDA 1 but harin gatu mi persyang bani keren ya ki transport minister tourism minister to kapor handai ngai ba kastan ga jong government ka kalano but kiwan ki comments ki statement na government to kapor ki bawan mentaru ya ka bakiong lada syakhang ki kali Meghalaya sa Asam ngile undo ti jik pun sai ni we ki kali na po Meghalaya kim juyo manlet ban kamai hakit tourist destination belum po Asam kata apa saya ba hoy kali jong ile ki yalam ki passenger ha airport ho railway station kakut hang tai kam don chu shawi bikila ban yalam ban ngitip ba lapi pet tang pok kazirangaro ki kali ban pak hang tu pok kazirangaro Bat da kini ki Khubor ngila poisya ka bakot tat hadu pengina syambiang keblai shibon.